Amir jolo in ki iwe manok en chapit chake manyen dwe ber manyen dwe me abungwen ni gano dwe angwen watiti de wakan kakili iwe yupo molu ni rupentin kama birki kera menyu ako lok mo birka time weekend headlines madon ango mati ka time ken ping waje iwe nakanene adit lawo obede I tuku malama Uganda Gulu City chia bichel kama eno bede ka lega yub makiyo kama leng bagi birka luongene ni light up a cholilan for Jesus ikena log ma eno log wachi ni dano no jwak ma chwele miro gutim kija kilo tera ma megi kimare ke ti matek wek kriem chan matila malo twal tu malo me Uganda dube ka nyak ne chawa me lok lobo kondo ko meta nyim aneno ngomo kena matika time iken ping chabit mo karni wa waje kan latien wa ma akitum ko malo makilo nyene Hakim Owiny tika ngwec Lela me aki Uganda peta me owa I Nairobi ka chwalo duana ilokom ping murumwa climate change matika katini akimu no pat no mirte ni ana ya bor me akikany me owa I Nairobi tin dong is the 8th day akimu tiro o watike kera me lokere ke go yere chimwa kwa lokere kon let me go and see what he's saying. Actually, surprisingly, in which Lela ungwaji peni arabichi ele kan instead of the 8. Hello, One Lord TV. Yes, hello. Hakim. Yes, Hakim. Yes, but it's live in One Lord TV. For your matek luinywa lunenwa ki wonweng One Lord TV. One of foil. Dano berka penye ni ngwec ki Lela me berka ngwec ngwec de okwe itiako ni radi yo. Ngwec Lela ni angwejo awok Nairobi ni na deck midway mia bungwen jawa deck. That is Lawo. Yeah. That is Lawo. Pedro that is no Nindwario pia duo Lawo numero be I parade wa walk Nindwario. Lawo wa participate ginuwe huwa timu stretches mabo like Kisumu Nakuru in one day, Nakuru Nairobi in one day. Pieno watika rune ti programo mano guyubo no po wa yupe ye eno no chepi le tekno wa beri ye e-mobility parade mala wo obero madit I Kenya kan batch Nairobi kan batch Matiuki electric match electric big Matiuki electric Lela Matiuki electric anenyo jami enu ni pekero yamu maraj ikabero wa muru pinyenu ni so bero mere madit ikany ma companies ma part lutera ma part CEOs ma part oberi ye mabeno bero pire tek bera no interview mo achiel but international journalists magi covering e-mobility and on sustainable use of environmental resources so bero pire tek and chunyo bero jomna participating ye Dano bera penye ni ino ngwecho bero kining how were the terrain ngwecho wakani ning Amir kemine wakong Hakim. Yes. Kemine wakong highlights kiri chako kere ngweki anyi ichunka Kwene ivuro ka Kwene dano maguno iyo what running from New Vision kika chake chingba mande yeah ngebe ne program ni no mawa chake New One Lord TV kinyu Vision Group kinyu korobero tech wacha ngwecharo kinchawa a beach mabini chawa bichel nino enu ni wangweje komkot bio pongi dogyo kinyu abinu korono watungi tungi mano wachoka okulugazi then wabinu akaro jinjao abinu aburu itung iganga enu ni na chel angwejo mile mia Kampala miyo iganga biro mile mia chel ya para bichel. Wow. Okay. Ki iganga che abino busia che mile maramo piara boro ino bena ngweje ni na chel abina buro busia kinyu abira lokidano en lokom ki iganga bene kinyu mafut pia abere iganga municipality ka lokijo mi environment mi nongo tamgi guchunka Kwene plan gimi manuspo me safe cycling ti Kwene so ma ano lok mere en lok enoni minywa manywa bera nywa oket gini we hobet lok ma bi bero ka sharing bodano kan
i Africa Climate Summit work no bed mano atiki don padano mapat. So iganga kinyi ya chero busia mabene alo arwate kidano bena be alo keregi. So busia abina add let tie kabiro mo tung busia Kisumu road kireba chol no do bibero lagin kabiro ne kloni dudi. Yeah, tie tung tikin busia Kisumu korobiro no amatek abure dudi abure hotel. Engyo Lela ni tuke electric so no mire bure hotel mano match tie security no tie. Mi I dudi kinyo cha biche cha parario cha wachel kidakira piera ngwen na oko Kisumu. Aya Kisumu kinyo arwateki a list ya ladies environmentalist ma ti gitu project mogo mi sinking carbon mi kwanyo carbon ikin piny bene giti Uganda bene giti kapitu coal itung noya gulu tung noya ya guru atekere wabero ki yub mo Lake Benson Development Authority bero chalo version pa Nile Benson Kenya organization maneno lokom Nile. So in Kenya kan given giti ki Lake Benson version gimano neno kere dano tiu ki nam kere dano furu nini environment like piny manogin pi eno ni ganya gitiye magu kero si gin lutela magi loyo organization mapat we allocate gi abe alloki media my Kenya kan like Citizen TV version Hakim lamogi gi Hakim TV kato boda po yeli gubera wenyu duana Emma tika peni Hakim Emma tika peni kato boda po yeli kato boda pe ke yeli ikit me documents clearance No, engyo border Uganda ki Kenya gitie ki arrangement ya East Africa organization, East Africa umbrella. So enyuru mereka ID ni keken mere pemino visa pemirongo. Teke nyuru wa national ID mauti ukere ankepe kere mera monyuti document momeni into Uganda. They can give you a document called interstate travel. Bero charo receipt kicha lima nogi keriye. So ngolo border kini Uganda ki Kenya petek. Wana ngolo mere mabe. Okay. Ente ikaro border di ching not di wo. No ikaro border kiloro ba. No awache border chawa mano. Ikaro chawa di. Akaro border cha bungwen. Okay. Yeah, cha bungwen midi cheng. Ena ngwejo kora bina no aburu kabirmon makloni dudi then abina karo kudiku ameda o Kisumu chawa achel. Kisumu kinyo dong en yup enu ni waburo Kisumu nino enu ni pieni yubo bero dit organization loko bero mapol kikero ngatumo ma representing itigi mo makloni Minister of Interior ki Uganda bero charo Minister of Internal Affairs. Gubera wenyia jone gitika yupango ma dano mukene kinyuene dewa inspired gucha bene yup ngwec kilera wa Nairobi mabene abijologi dereni gubi o dere. So ngwec kilera ki Nairobi ki Kampala ni mibino o inspiring gin minyono lera mibio kany gengo ba aki Kisumu gu ala wo okay gubi gu ala wo pieno giperamo joining ana tiki programa but yup eno ni mi an mi ngwec kilera guno ni okay pire tek kagumero duangi eno gitika ngwec kilera pi don lobo morum ka gin igin area mamegi kaber morumoge yeah but they recognized my effort and they were inspired and ben one ben we statement waku winye guguru bulu gitingwe mapolwa. So good and care list one way be geology direni magi oni. Okay. Loka summit kodong. Loka summit ko summit ticketing ibi joining summit kwet gikeje. Yeah, summit chaketin ma bibero kunu icha beach. Yes. Endo mafud pia o kunu echane kitika kora EB office ma bibero ki interview kunu meeting CEOs ki media mapat. Ki team gi mi fo na bene gimiro no
product nge baka meeting chal jomi ibi gimero nango kelera wano performing nini ngatumo maya ngwec kele distance maramo mile Mia bichel pere. Yeah, so gimero explaining experience on road nini. Men on why they breaking Guinness World Book of Records. Of the bike. It a breaking Guinness Book of Records. In Africa. Yeah, ngatumo be breaking. You got record setting kuman ngatumo do rambo you pay breaking. I don't know. The record remain in ania chako when you get distance my ball loyo. Of course. That's interesting. Ciao budiwa Hakim mani duga wana. Iduga we. I'll tell you pay me duga ni winda ya pa. Oh, so okay. It's 1 more week. No problem Hakim, what for matter. Network. Yes, hello Hakim. Hello. Yeah, you pay me dugu ni ndo apara chiel. Okay. I think we'll ginamiro ucho allocate amiro ucho alodwana ball lunen one low TV work you any ni bugupune na kim ken jameni ramo you pay you pone locally community kinyu bulu ka gitike you mo giramo you pay wa ngwec kilela wafunyu dano ki me west sorting wafunyu dano ki me ramo tu ki ginone ni mitimo gimo iken yin mere pe ngwec lera kone ngol bode akinye ramo tu you jami mo kene ni locally biro chalo jo miki sumo eni ku you pay locally gitika ngwec be tutwala Kim chawa bungolo wao. Community mamegi. Hi, one for matter one with your chair meeting you were one better may take a program megwa. Over to you Emma. Or for matter. Be tutwala Kim wa for tutwala Hakim tika ngwec kilela me aki Kampala chair wagu andri wajiguru we o nebi me chwalo advocacy lok chwalo dwana ne ngwec kilela belo ngwec mataka. Atamani kiot makimu waje kwerni ka kimu dugu ameta ngwec kilela wagulu ni anachel ameta eno bet experience for northern Uganda and give make wine amira ko wapo widana pe ngo Kim tingwec kilela. Yes Hakim tika ngwec kilela mi achel minane cities ka katika yup America yup cities mati inclusive tie ning ni pavers make weko kama dano miro worieni miro ke wek dano yo wori yo make be yubo ni ke yubo yo ma dit ma lach ma kama dano ka ngwec kilela ye bena ko ngwec kilela do ngwec kilela pida ko cheta nyane kin mutaka ikin boda weko accident bedo duong dano bena to mi ario gite waje ni kay ngwejo kilela lela mi achel wele yot nongone bena yot bena meti gufu meti yot kom konyo kelo that breathtaking health ento yamamon ma aki mutaka mano chero chiru piny ka beru rumwani beru pe ilela tiem gufu ma ini korne edake konyo mi wako kumu ubed maleng so those are the issues ma Hakim tika ngwec kilela twanya ma bede twal pat me poe wi mera pingo Hakim tika ngwec kilela me aki Kampala me owa inebi ipijimi weng ma pat chero Kisumu yes pat tera ma be era ni ngwec kilela pe nyuro ni in la chan nyuro dak actually ni ina la lonya me yoro kom lonya